पाउसिदा यमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मोरे दा मियामगी मongfam ओरिबा मफम लेंगाना मियांग changbiyu मोरे 1 नंबर 5 अमदी 7 दा ऑल कम्युनिटी क्रेमेटोरियम mongfam asi yamna pibam चादन लेरे मणिपुर लेंगा की अथवा मियांग changbiyu आइन मोरे की प्रजा सेक्शन क्या दगे अपील तौरकले ngasi मोरे दा लेबा तोंगन तोंगन ब प्रेस अमदी मीडिया की म्यूजिक हिंदू लाइनिंग चटपसिंग mongfam अम ओरिबा खोजाइरोक तुरेल अमसुंग लाइरोज तुरेल अनिगी तिनफम मफम यंगसिन खोंगचत मसटके खोंगचत तुदा तुरेल अनिगी तिनफम ओरिबा तुरेल मपाम द लेरिबा क्रेमेटोरियम असि उमंग वमंगुमना यामना चुकपा मफम ओइना लेरे इंग्लिशिंग अमगा सापन हुंबुद्रानी पांदगी औना मफम ओइदुन लेरलबा मफम असे मदम जाना मरी लेनबसिंग द यंगसिन बि हौदबदगी हाना लेरमलेबा मफम सिंगदुगी क्रेमेटोरियम की फेंसिंग अमसुंग पोलोइबा लाकपम योसिंगे नोंजू नोंसादगी गाथोकनब संग लोइनना चौकीदार लाइनरब मफमसिंग इसिंग इचाउना चेंथखिबदगी ngasi फावबो नौना साददुना लेरे पुनमगसिना मरम ओरगा असि अना योरप मतमदा पोलोइबगी थरम पांगथोकपदा येना चाउना अवाब मयोंगनरे मदुना मणिपुर लेंगा की मियांग चंगबिदुना सेमजन बिनब अपील तौरगले मणिपुर लेंगाकता अपील तौरगलिबा असिग मरि लेनना मखातना फोंगथोरगलिबा वफमदे मणिपुर की मिनिस्टर एमएलए के मोरे द लाकपदा नतना इंडिया की एमपी फावबा मोरे द लाकपा मतमदा फिबम सोकलबा क्रेमेटोरियम असि सेमजन बिनब मोरे द लेबा हिंदू लाइनिंग चटपा म्युई क्याना आइजकिबा लेरे अदुबा हौजिक फावबा मियांग मत संगबिदन लेरे हारिबा मफम असि मोरे टाउन मनुंग द लेबा हिंदू लाइनिंग चटपा तोंगन तोंगन बा कांगलुप कयागे अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकफम अमदा ngaraba क्रेमेटोरियम ने अदुना मरुइ ओइरिबा मफम असि फलेंगा की मैकैदगी अथुबा मतमदा यंगसिन बिदुना निंथिना सेमजन बियो आइरे म्युई चामगा मंगा पॉजिटिव ओइखि अमदा सिखिदे हाउकी बपुंग कुनमरी अस्त म्युई लिसिंग अमगा चट्रेट मरफुद्रा मरी कोविड-19 टेस्ट तवदा म्युई चाम सुमना मंगा दौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइना लाइचत असिना मरम ओइदना म्युई अमदा सिखिद्रे आइना मणिपुर लेंगा की हेल्थ डिपार्टमेंट के रिपोर्ट ना आइरे रिपोर्ट असि की मतुगिना ngasi की ओना पॉजिटिविटी रेट चादा मंगा दशमिक मापन ओइगे हाउकी बपुंग कुनमरी असदा पॉजिटिव ओइखिबसिंग अदुदि बिष्णुपुरदा अहोम सिसिपुरदा अमा इम्फाल ईस्ट कुनगा मरी इम्फाल वेस्ट यंखै कक्सिंगदा अमा फरजुलदा तरागा मरी सेनापतिदा अमा तमेंगलोंगदा अमा थौबलदा मरी उखरुलदा तरुकने पॉजिटिव वर्गलबसिंग असि थारगा पुनबा कन्फर्म केस लाखमा लिसिंग कुनगनिथोय चामसुक ननिपान सुग्रे कोविड नमरम ओइदुन लाइखिदबा मिगी मसिंग लिसिंग अमागा सनिपान मरफुगमा सुग्रे आइरे मरगसिदा म्युई अनि जुंगौ लिटर चाम तरागा हमदोय कोनना फारे न्यू कैथल मानबी पुलिस की कांगबुना चाथरकपा ड्राइव की मतुंगिना ngarang numitang नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जेरी भमलांबी लाकपा गाड़ी सिंग चेक तौबदा म्युई अनि जुंगौ लिटर चाम तरागा हमदोय कोनना फारे आइरे फारबा म्युई अनि अदिदुई फारबा म्युई अनि अदुदि जेरीबाम इस्लामाबाद की एमडी चावबा अबोकपा अपिरुद्दीन अमदि जेरीबाम साकुंतलादगी पीआईएस तोंबा अपोकबा राजकुमार कवे मखोय अनि पीआर बोंदा बोल पीखरबा मतुंगदा मखोयदगी फागलबा जू सिंगदो मफम अदुगी मैरा पाइपिसिंगदा मिया ममांगदा मै थादोक्तर मानख्रे आइरे अतोप एडिटोरियल की कलम अमदना वाथोक लाक्तना बलेंगाकना सेंसे मणिपुर गाड़ी अतोंगमल की मतंगदा यामना मोंग बरिल तादबा थबक अमुक तौबा हौरकपगुम तौरे हौगिबा सहीदा कोविड-19 के अथिंगबा कोमथोरकपा हौरकपदा मणिपुरदा मी पोबा गाड़ी सिंग मपु अमदि गाड़ी थौरिबा ड्राइवर सिंगना मियामदगी गाड़ी अतोंगमल मरम चादना हेंगतपदगी मियामना पेंदबा क्यागी वकत लाखिबा अदुगुमना हंदोकसु कोविड-19 के अनिसुबा वेब खरा हंथबा हौरकपदगी मणिपुर लेंगांगना मणिपुरदा मी पुबा गाड़ी सिंग सेलंत्र मियाम पुबा हौरकपा कोइद्रे अदुबा मसिदा यामना लुबा मौंग क्यागी मियामगी वकदबनि पेंदबगी वफम क्या पाउसेदा आपनरकले वैरकलिबा मौंग असि सोइदना थोरकलगनी वैरकनी हाबसि मियामना खनबा हौरकपगी मतम असिदा स्टेट असिदा मी पुबा गाड़ी सिंग गाड़ी अतोंगमलगी मतंगदा लेंगांगना अकंगबा ममल लेपतबदगी मियामदगी मथोंगबरम खंगदना लौनिंगबा ममल पांगलौदा लौबगी जनबी अमा लमदमसिना लेरकलिबा असि यामना लेबाक मसा तादबा थवोंगने हौजक मणिपुरदा डीजल अमदि पेट्रोल की ममल हेंगतखिबदगी मी पुबा गाड़ी की मपुसिंगदा अवाबा खुदोंग चादबा कया मायोकनरमदि जाय अदुबा मथोंगबरम खंगदना गाड़ी अतोंगमल खंगेन हेंगलकपा असिदि अरुबा हिरम अमा ओइरकले आइबा याय अदुगा स्टेट लेंगाकना कोविड-19 की चना कांगलोट ngalnaraba लाउथोखिबा पुनबक गाड़ी मपुसिना ngakpadi udabagum tawre masida khanaba yaba hiramani khak leibagi manungda leingakna mi puba गाड़ी सिंगना चादा यांखैदंग मी पुबा यारगनी हाइबदु ngakna गाड़ी धौरी बसिंगना चटप्रा नत्रगना मी हेना पुब्रा हाइबा वफम असिग लोइनना थाउगी ममल हेंगतपदगी गाड़ी अतोंगमल हेना लौरिब्रा हाइनबा वहंग अनि असिने फरे थाउगी ममल हेंगलकपद गाड़ी अतोंगमल हेनबा तारबु सुलेंगा की अयाबु अमगी मखादे हेंगलिब्रा नत्रगना
Leingkana chada yangkaidang mi pugadabani haibadagi gari atombal helibra haiba wang ani asida gari mapusing na pigadoriba pakumbasi karino haiba wang asi Manipurgi maige gyadagi miyamna narakle amaboiro gari atombal ana laurombadagi tangkai hena miyamdagi gari mapu amade driver sina lauriba asi asumbo gadaba mande maramaduna miyamgi wathok lakpa horakadoriba asi laktringeda Manipur Leingkaki transport department na Atau matamda Manipurda mi puba gari seliba singda akan dapat mamal amal laptop tuna miyamna samam nariba asi kokhanba sinba sungane maka tarakpa atau papau amadana miut kan bada naha singna saruk yabaki matang da khanagre Mikhal dan naha singna miut kan bada saruk yasinba haibasigi matang da nomagi oiba khana nainabagi mifama ma ngarang sengmaijin angkul ngakapa talaiba Handak bangto kadoriba Mikhal da wabagai yes media poiner ba thorak liba Sakir Ahmad ki jumda bangto kre wabagai youth committee wabagai yes na sindana bangto ki ba thoromadu da Sakir Ahmad na ai Mikhal da naha sing na saruk ya basi yam numero oi naha sing na khunai gi yambine hanaki Mikhal da su wabagai yes ki naha sing asawu thotang lauduna yes asida hongba purangna ba kan hokona minasi ai ke manhai lamda masi ke politician sing da miyamna thamlamba thajaba mangsilagle Wabagai yesi ki wenadi politician sing da thajaba chungli leitre lujingbo oikra ka miyam gi hena anna yengdabada ki miyam na lana khalibasi amuktang miyam gi pelang gi khanduna birep oina thorakpani aradun esi asida miyam gi phangbam thokpasu amata phangdan raire ana su penda ba phangdoge WYC gi convener arambam na hai wabagai yesi dan ha sing pu asum balambida lamjing ningba patik chapulu chingba leirak tabana na sing kanghaunare esi dan ha sing gi isu sing na pikdalle Punamak si kanglaba batungda yasi asida naha singi kanbigadaba asingba lujingba ama kananaba kitamak taurombasi pangtokpane ngarang pangtokiba tauromadu da social scientist danabir laisram na hirmasida wangangke tauromadu da Islamic scholar Maulana Abdul Habib Fresait tauke aduga IRDA gi secretary MD Razauddin President MD Islamuddin aduga social worker Dr. Akbar Ansari Sudais da famke wabagai yasi ki tongan ba mafam dagi lakpan hali sing kyasu tauromadu da saru yake Nomai kaptana Mikhal gi phone chaina pa thoktok hengalakle yarbok yambemda nongmai na hom pale ningombamda akaya toi kya thokre Haujik leiriba taraga mathoi suba Manipur Legislative Assembly ki maponsi loisilakpana maram oiraduna mathangi komja 2022 gi March ki ahum suba saul phau gi manungda soidana pangthoklagadaba taraga ni thoi suba State Assembly election gi matam naksilakpagi ahunaba Political party of the Mirep Singh worker members sing again, but the Torak Todok sing Manung Danaway Paiduna. Kafainer Patodok sing Makatana Torak Bagi, Manungchana, Andro, Asiki Pogam Bemda, Merepanigi workers sing about the Toki Batodok, the Nomina Panbajona whom Sole Adukanaway Pakam Lak Pay, Signing on Bamdana. Ex-MLA Soibam Subasandra intending candidate as KBG workers sing about the Kotona, Padaki Akayatu Tokre. An bagi thodokse andro AC gi hanasu jarpok yambemda thodokra thokraba matunga si ayuk pung taraga mathoi tarakpada jo amuganda AC asigi minister phawbo karamlaba ex MLA thonhausam Siam Kumar amasung intending candidate laurembam sanjoi gi worker voter sing barakta thoke bane thodok thopam dagi phanglakba pauna hai AC asigi intending candidate amawariba El sanjoi gi election ga mari leidaba camera meeting ani jambe mai lekai laimang amati jarpok ning thonai da pang thoke Jambe Maya Likai the Pangtok per camera meeting to lawyer to Ning Tonai the Pangtok meeting to the Yauna, but intending candidate ki supporters Sireli Maunda Mafamadu Tan Lakpada Jambe Makalikai the Su TS Siam Kumar election meeting of a Pangtok Lambagaloina. Ex MLA workers singing Manung Dagi Sarungbam Bimbol Kopam Makoki meeting ado Togai Balakle Ibo the Kimip or Gatur Mui Aniki worker porter singing Marakta no wake up Yauna. Nagal anigi puna chaina pagi thaudok sing tu thoke bane thaudok aduda nongmaina panba hom jauna mi taruk sokhi nongmaina palaba sing de jarpok tuli hil dagi MD Sabir Ahmad Elias ibom chai chahi kunthra ga mari apok bayim di junapali sangam dabi makhalai kai dagi MD Abdul Latif MD Abdul Khalik chahi ni fuga manga apok ba MD Abdul Hasim amade jarpok nongai pok pi dagi lokrakpam jainta chahi kunthra ga humdoi apok ba khomaini haire Songlabam Makoi Humbak Janems the Pukatun Laikanagi Adoba Sabir Ahmad Elias Ibom Zagi the Puktana Maru Taruk Pan Badagi Fibam Silakton Ras Nadishida referred to Laikanaki Aduga Adobasoki Bamu Hum Adunakal Aniki Barak the Kotonaba Amazon Iranga Dogamari later at Chen Bada to Sin Badaki Sopani Aire
हानादगी हौना बिरेप ओइगदुरबा मियोय अनि एसिग वर्कर भोटर सिंगी मरक्ता थोखिबा थौदोक सिंग मखा तारक्तुना ngasisu amuk thoksilakpadagi pau phangbagi palis amusung thopal district police ki masing jamla person sing thokdok thophum da sangsilaktuna makha tana naumai ka pa yauna thorak pa yapa thodok sing thorak taraba senaba hokre aire amorom da nauriya pakhak lakba AC da BJP ki intending candidate ni ariba SKP ki workers in ex MLA Subhash Chandra ki workers singa ki marak taso ozina duna nungna thomjana bagi thodok thokre thodok adu SKP ki mifam amani ngombam da bangthongna ba thawrang tawringe da ex MLA ki workers in thomjalaktuna mafam atu da meeting tawba yaroi aiduna athing ba pirapadagi nagalani ki marak tung khandar tu khut jauna rakpadagi ex MLA ki worker voter singna nungna landara khebani hari thawdok adu ki mifam pangthok marakta leibi jungki thongnaw ki class sing amaso khamduna thamba kar amaki winsil na singba akai atoi thoke thawdok adu ki pau hek tabaga singjamai PS ki kangbu ama thomjilaktuna nakal adimaki iranga du control tawke aire atop pau amadana sahi daru ki napi macha namja namthek naruba al phatok pikre ngasi dagi na sahi maga henbagi mamang kumja lisingani taraga daru ki me mapan ki nongthil bobo pung homakhai da sumna dagi sahi taru khakta ngaribe napi macha amawa masage sahi jangkai mangarom suraba al amana napi oibigi ikai khuna bangan biki bagi damak Alado Protection of Children from Sexual Offense Poxo Act 2012 की सेक्शन 6 की मकादा फादोक पिखरे फादोक पीबगी ऑर्डर असी पिकली बिनु पिमसा सिंग द चथबा असिगम मखल की थौदोक सिंग वेल चथनबगी दमक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना पिरकिबा अपोक पी ममान नमित तुक की नोंथिल पुंग तरुक लोम तारक पदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वुमेन पुलिस स्टेशन रिपोर्ट तौर पदगे पीएस असिना पोक्सो एक सेक्शन 6 की मकादा केस एफआईआर नंबर 26 Cross 5 2016 register tawdu lokot ke loinera case se ki matang police ki maike de investigation chatharlaba matung ta masege charge court thagalaklaba matung case ase first track special court number 1 manipur da special trial poxo case number 75 of 2021 lokalaga well chathar ke bane case ase ki hearing mamang thagi 6 18 amasung 24 da pang tholga reserve tawtun thalakba judgment amasung order na tha ase ki dipan da law thoktuna general ba mi ase phatok pi ki bane मागी पादो की मतम लेपथोंदबा सेंटेंस हियरिंग असि कोर्ट असि द पांगथोके अदमोदमा हियरिंग असि ग जजमेंट था असि की तरामरी द लाउथोकलागनि आइरे माखा तरकबा अतोप पाउ अमदना जर्नलिस्ट अमा ललहौबसिन अटैक चथादुना आटखरे पाकिस्तान की खाथंग बसरुक त लेब हाव टाउन द खुलाई पाइबा ललहौबसिन जर्नलिस्ट अमद टारगेट तौदुना सथागी अटैक अमदा जर्नलिस्ट अदु सीखरे अटैक अदु बालोस लिबरेशन आर्मी द सथागी बेने हाइन क्लेम तौरखरे Thaudoga siga mari leina Pakistan police ki makok thongba office la mana phongdo ke bada ngarang numidang pung 8 min jangkhani thoi chatpa matam da thaudoga si thoke bane Pakistan ki khwaidagi chawba city Karachi dagi supnatagi kilometer kon khakta maksat la leiba half town the TV journalist side jehri da target tawra ke du sathagi bane Thaudoga dagi pau hek phangba police person sin mafam adu da sangchin da thiba humba ki thabak sathagi abade attack adu da soglaba side pa khudagi wena panak tak pa leiba jam gulam hospital pokhatula laikana ke tungda Magarasi ki main government pukhatuna treatment chathake hospital du jarukhraba matu ikan kanatana bhag sire and hospital authority singna phongdorakhe Nagalamrom da Myanmar matai manau fare Imphal da masala yik nada basatpa Myanmar masa matai manau ani sasinaba Aadhaar card pairambadagi maral da Moreh police check post da fare Hawgibad mitkhani asida Myanmar rom da gi Manipur rom da naron da sanglakpa Myanmar masa kya sasinaba Aadhaar card pairambaki maral da phagat kiba asiga mari laina hana dagi hauna Imphal Moreh lambi da leiba Moreh police check post da akanba section tharong lokhuling da ngasi namit chungpa pung baro rom taba matamda Moreh rom dagi passenger pudun lakpai ko van amada lakpa music check chathabada Myanmar mathai manau anisa senaba Aadhaar card pairambadagi phare Sorefana pung taragani thoigi general strike law thokre Lalholup Sorefa Socialist Revolutionary Party kanglai pagda October 19 ke pung manga dagi Nungtil pung banga fopa Manipur pumbada pung taragani thoi ki general strike law thorkle Sorepa ki publicity in charge MC Jaifabi ki cherola mana hai lagliba October 10 ta kauriba general strike asida COVID-19 laksana da baki miyamge mangjinda leptu lan thengna riba ikai khumna jirba health workers sing mai ulang pok ana loisang ising loisang na sing bapun hota council loi general strike asi miyam khumna mai pakhanse Kanglai Pak Manipur bo September Kotmathoi lising amagasa panifuga mapanda Silongda ekoi kining tawgi khuri namtul lawro October 15 lising amagasa panifuga mapanda namlaw law thoklaga iramda masi namlaw lawsin kibane
annexation ni abse hujiti loina makhangare India ki minai oiduna ekoi ki miyam ne hinglak libasi sahi humpodra ni thoi helak le India lenga ki makha da mioi ba amna phangpham thok ba hak phangandana mayang dangak no jatun hinglak pa asi koirakle India ki loi lenga asi asum banate kanglei pak Manipur ki mioi ba khunai ba malem dagi mapung phana buthalaga genocide mayang ki khunai khulengna ba langloni abasi miyam ne hena khangnara bane Arvida content sik asik maru iba pau khar asiba pau damjari ba Manipur local news YouTube channel amati Facebook page asidagi yen video ba pono ba putha ga sari channel asana dum da kanara badi subscribe to video presana subscribe to bir moloina na like and share to was ko bi group ramapho amaka na thaga sari